салом алейкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали мо. Инак барномаи нав, видеои нав оиди бемориҳое ки онҳоро бояд ба хизмати ҳарбӣ даъват накунанд. яъне ки ҳамин бемориҳое ки ҳозир мо номбар мекунем, ана ҳамин гуна шахсоне ки беморӣ доранд ба хизмати ҳарбӣ аз рӯи қонун бояд даъват карда нашаванд. узри зиёд аввалан ки боз дар бораи хизмат, дар бораи аблава сухан кардастем, барое ки фикр мекунам ана ҳамин чизое ки ҳозир ман ба шумо мефаҳмонам дар ҳамин маврид, дар ҳамин мавзӯъ ягон барнома кардагӣ набудем ва аввалин барномае ки мо дар ҳамин бораи бемориҳош суҳбат мегзаронем. пешаи бемориҳоро номбар кардан, ман як чиза ба шумо фаҳмонданиам ки ҷумҳурии Тоҷикистон бо созишномаи ОДКБ-и Федератсияи Россия шартнома бастагӣ. яъне ОДКБ чиро меган? Як намуд армияи Федератсияи Россияра. Бо Федератсияи Россия ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамин мавзӯъ шартнома бастагӣ ва ҳозир ҳамин бемориҳоеро ки мо номбар мекунем, Федератсияи Россия ҳамин фармона бировардагия, яъне ки дар ҳолати бастани шартнома тааллуқ дора ҳамин бемориҳорам ба ҷумҳурии Тоҷикистон. яъне ҳам дар Федератсияи Россия ва ҳам дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамин гуна бемориҳоро ба хизмати ҳарбӣ намебаранд. Инак аввалин беморӣ гипертония. яъне ки гипертония чиро меган? Гипертония ҳамин намуд беморие ҳаст ки одамизод давления дора, яъне ки бемории давление дора, паст мешава ё ки баланд мешава. мақсад ҳар як шахсият ба худаш давленияи норма дора, мисол 120 ба 80 ё ки 110 ба 90, ҳамихе ҳар як нафар ба худаш ба нормаи худаш давления дора. ва шахсое ки мисол давлениашон баланд мешава тез ё ки пасти бад мешава нормаи будагиш, ҳамин шахсиятҳоро ба хизмати ҳарбӣ бояд набаранд ва ин бемориро меган гипертония. ва бемории дигар ном дора варикоцел. Варикоцел стадия дора, яъне ки аз якум, дуюм ва сеюм степен иборат аст ҳамин бемории варикоцел ва ба хизмати ҳарбӣ бурда намешава степени сеюмаш, ки дар степени сеюмаш агар ки сари вақт ҷарроҳӣ накунанд, мақсад кафиданаш мумкин аст. ва боз бемории дигар бо номи скалез. яъне скалез чӣ намуд бемориро меган? Скалез ҳамун намуд бемориро меган ки позвоночник, яъне ки сутунмӯҳра ягон осеб дидагия ё ки каҷ шидагия, ана ҳамин намуд беморирам ба хизмати ҳарбӣ намебаранд. ва бемории дигар бемориҳои пӯст. бемориҳои пӯст ва бемории варикоз низ ба хизмати ҳарбӣ бурда намешаванд, зеро ки бемории пӯст ҳамчунон беморие ҳаст ки гузаранда ҳаст, аз як одам ба одами дигар метавона бигзара. ба ҳамин хотир ба хотири хатарнокиш ҳамин бемориҳои пӯстам ба хизмати ҳарбӣ бурда намешаванд. бемории дигараш бо номи пишевая аллергия, яъне ки аз истеъмол кардани ягон намуд хӯрок ё ки ягон намуди дигар чизҳое ки истеъмол мекунанд, аллергия дора ҳамун нафар, ҳамин намуд бемориҳорам ба хизмати ҳарбӣ бояд бурда нашаванд. бемории дигар бо номи гепатариоз, яъне ки беморӣ ҳамун гунае ҳастае ки одамизод фаромӯшхотир мешава ва пӯсти баданаш қоқ мешава. баъза нафарҳоро агар аҳамият битен, ҳамин пӯсти танашон, пӯсти дастшон қоқ мешава, яъне ки сафед мешава ва парешонхотиранд. ана ҳамин шахсиятҳорам ба хизмати ҳарбӣ намебаранд. ва бемории дигар ажирения, яъне ки фарбеҳшавӣ. ин беморирам степен дора, яъне ки стадия дора якум, дуюм ва сеюм. стадияи якуму дуюмаш ба харобшавӣ табдил меёба ва степени сеюмаш боша хароб намешававу то чанд рафта ҳамон нафар фарбеҳ шидан мегирад, яъне ки вай степени сеюмаш умуман хароб намешава. ҳамин бемории ажирениярам низ ба хизмати ҳарбӣ намебаранд. ва боз бемории туберкулёз, бронхит, астма, ҳамин намуд бемориҳорам ба хизмати ҳарбӣ бояд аз рӯи қонун бурда нашаванд. чӣ хеле ки мо дар боло қайд кардем, бемории пӯст, яъне ки пӯст сафед мешава. боз як намуди дигар беморӣ ҳаст, псориазм меган дар илми тиб. ана ҳамин бемориам монанд аст, дохил аст ба бемории пӯст, яъне ки дар ин намуд бемории псориаз одамизод
پس میشوه میگن که همین خیلی میشوه پوستی بدنش انا همین شخصیت ها رو هم به خدمت حربی نمیبرن و شخصیت هایی که نفرکاز دارن یعنی نفرکاز همین نمود بیماری هسته که گرده پایان میفوره میگن که مثال میرین اوزی میکنین در همو بیمارخانه ها میگن گرده پایان فرامدگی انا همین شخصایی که گرده شون پایان فرامدگی همیورم به خدمت حربی برده نمیشوه پایان فرامدنی گرده بیشتر از یگان چیزی وزنی نبرداشتن به وجود می آید. اینک بیماری دیگر با نام انورز یعنی که انورز بیماری هست که شخصیت نوابسته از سن سال شد پیشابی خودش قپیدن نمیتونه و تز به حاجت میروه به پیشاب کنی ان همین شخصیت هایی که مقصد به بیماری انورز گرفتارن پیشابی خودشون قپیدن نمیتوانند همین شخصیت ها هم نیز به خدمت حربی نمیبرند و بعد در موضوع اپراتسیا کردن بسیار نفرها سوال میتونن که مقصد ما این اپراتسیا را کردگیم آیا ما را میبرن یا که این اپراتسیا را کردگیم آیا ما را میبرن تنها در حالت اپراتسیا پریدلکا به خدمت حربی بردن نمیشوند یعنی که یگان عضوی بدن مثال علیش میکنن عوض میکنن بگیم یا که یگان عضوی بدن میبرن مثال همین نمود اپراتسیا ها را به خدمت حربی نمیبرن و باز در اینجا یک چیز دیگر قید میکنیم که شخصیت هایی که چشماشون مثال کمتر کجه انا همون شخصیت ها را به خدمت حربی بردن نمیشوند و در موضوع چشم گفتیم ایجاد با یک نمود دیگه کسلی داخل می شود در چشم میگرن نام داره این همون نمود کسلی در چشم که مقصد بعض نفرها را اهمیت میتی میجاشون تز میزنه یعنی که تز میجا میزنن اگر اهمیت داده باشین در بعض نفرها هم چیز دیده میشود همین نمودی بیماری را به خدمت حربی نمیبرن و باز کسلی های قند و کسلی های دل نیز به خدمت حربی نمیبرن و شخصایی که نرکمن هستن و مثال یا که الکگول بسیار استفاده میکنن با همین خاطر شخصیت ها را به خدمت نمیبرن که مثال نرکمن به نارکوتیک میتونه در همون حالت خودش مقصد بکشه دست به خودکشی بزنه او به جان خودش رحم نمیکنه و آدمی که بسیار الکگول استفاده میکنه و نمیتونه به همون چیز او شخصیت هم در اون حالتی که پیدا نمیکنه همون سپیرتنویا دیپرسیا در گرفتار میشه و در این حالت ممکن که دست به خودکشی بزنه و همین خاطر این نفرها هم به خدمت حربی دعوت نمیکنن و یک نمود دیگه بیماری هست شیزوفرنیا میگن آدمایی که مثال خود به خودشون گپ میزنن تنها موندگیان یا که دیپرسیا در میروند همین شیزوفرنیا میگن خود به خودشون گپ میزنن انا همین شخصیت ها هم به خدمت حربی بردن نمیشوند و شخصیت های را با نیز به خدمت حربی نمیبرند که و یا کم خون هستند یعنی که کالریشون کمه به همین خاطر و را به خدمت حربی نمیبرند بعدا باز شخصیت هایی هستند که همجنسگرند یعنی که به طور فهمتر اگر بگیریم شخصایی که همجنسگر نمیدونن چیان گلوبویا را به خدمت حربی نمیبرند اینک برادرای عزیز این بود همو بیماری هایی که به خدمت حربی از روی قانون برده نمیشوند و باید نبرند شخصایی که انا همین گونه بیماری های نامور کرده ما رو اگر داشته باشین میتونیم به وینکمت همون ناحیه ختان مراجعه بکنین و مقصد ختانا با قید بگیرین به همون بیماری بدگیتان و به شما یگان حجت بتین اینک ویدیو را جمع بست میکنیم برادرای عزیز خواهش میکنم دیگر درباره کدام نمودی بیماری را میبرن کدام نمودش نمیبرن سوال نتین چون که چی نمود بیماری را که به خدمت نمیبرن ما همشه نامبر کردیم و یگان سوال دیگه باشه سوالتون میتونین در اینستاگرام با ما پیشکش کنین یا که در پایین همین ویدیو در کانال ما یوریست جی حتما подписаться کنین خدا حافظ همه کسا